Mogao bih ovako reći. Kroz 15 godina bavio sam se transakcionom analizom, hipnozom, kibernetikom psihoterapije. U današnjem razgovoru spominjem individualnu psihologiju Adlera. Kao što ste čuli, spomenuta je i psihoanaliza. Sve su to stvari koje su potrebne u zvanju psihoterapeuta. Ali suštinsko pitanje, odnosno suštinski odgovor na vaše pitanje je ovakav. Psihoterapeut je osoba koja se dobro i pomno bavi tuđim načinima razmišljanja, osjećanja i ponašanja. To nije nešto što bi se moglo liječiti samo i isključivo lijekovima, niti je to moguće standardizirati na način da se kaže evo sad u priručniku nekakvog zdravstva ili u standardima koje Ministarstvo zdravstva propisuje 2 tjedna je dovoljno za nekakav anksiozni poremećaj ili strah, narodski rečeno, pa onda budući je to prepisano tim i tim pravilnikom i u skladu s tim i tim ovi ili oni imaju dozvolu ili nemaju dozvolu. Psihoterapeut je osoba znači koja se bavi ljudima na osnovu dugotrajnog iskustva, a da se malo na kraju ne šalim i na svoj račun, možda i na vaš. To je jako dobro strukturirana tehnika sa sasvim nepredvidivim rezultatima. Hvala. To je hrabro reći. Dakle, hoćete reći da hoću reći da su ljudi nepredvidivi. I kad uzmete nekoga da je to nepredvidivo što će na kraju ispasti, jel? Ovako ću reći, srž svake psihoterapije je povjerenje. Svakodnevno gledam ljude koji ne vjeruju, koji se nikome ne mogu otvoriti i strepe. Onog trenutka kad se dogodi povjerenje, kad ta osoba prihvati mogućnost promjene i povjeruje u to da je to postupak koji će ići nekim tokom i na kraju završiti pozitivno, već je pola posla obavljeno.